Kugamba ebi n'obwabirayizira ha mukoro gw'okusiima Ruhanga ahabw'okukora kurungi kw'amashomero agari hansi ekkanisa ya St. Mary's Kanyamizi Church of Uganda. Nikireetwa okutashoma. Nikireetwa ki? Okutashoma. Hata abaana bali mu ssomero abali mu sekendule, abaana abali mu TV twekire bali abaana ninga abaana bali mu sekendule Oliver. Abo bali mu Oliver abindi bali kona bali hansi ya 18 baje tokudeba. 18 ndo bali hansi. Mwero shako omwana kwapeza pisebeni yazo ko yasiyo abayo bajya bararu mundo bahiba kugiranga mwero kuriba kwekera nabakweka tabamanya. Reverend Charles Mukondane hagizire ngo tukikoraho shomire ningaho kuruga ikikuru no kufayo kashoma obotire mu amani. Omuyanga cyo ya Uganda abatabire Dr. Philosophy n'abantu 25. So population ya makumi abantu 15 babirije ejo degree ya Dr. Philosophy. So ne bachemulunga abantu kuzana kukari no basa kuswa. You can be among those few. Mahora bana, you can be among the few that get it. Ni muhimu ya kutibatibu ni muhimu basa. Abazire bashabira kuherera abana babo abo kubanchi bayamba okutaye mico n'emitwarize hamwe n'intasya yabo kuba nungi. Nukureta emico it is still core morals. Kureta emico omu bantu kureta social cohesion kureta okumanyana okugira abantu abamanyana nabo mukikiza n'ibyo gukora mukatungura ihanga mukatungura ensi ogira virtues ogira emitwarize ogire babazi ogire kwetwara. Orisaba dikoni wobuleberezi bw'omwanya ogu kandi wabire najaguza okuhendera emishomo yeye ashabira beegi okugumisiriza mpaka bihikire ei barikwenda n'obwembeera omwene beetaboniire. Najwara kakufira nashimire hoka ahamukoro ahambaka ikarisina rekuya chamborani bangore no kutegeko kuvara diploma naye umuna wanje wa nyokwenda elisha muri we akoine bachelors of education hadi unamtataza college ahamukoro kwanje koishi kutwa. Saba Dikoni asime Bishop Sheldon Mwesigwa abokushomesa abana babishiki hamwe n'abakazi b'emikono alikurabira mu kibiina kya Mastercard Foundation kandi asimira abakristayo abakanyamwizi abokwatanisa. Abo kutereza abo project ya Dr. World Foundation project ya mshikulu kitandikire mu rwanda rya professional hospital kandi ariona abana technical abana bakunyamwizi. Amakuru aga gashakwa Gerard ahimbisibwe muri Isinjiro.